Na lečenju u bolnicama u Zlatiborskom okrugu je 410 COVID pacijenata. Na respiratorima su 20 osoba, a 54 pacijenta su u međuvremenu otpušteni iz bolnica. Na bolničkom lečenju u Užicu je 133 osobe u opštoj bolnici, a 107 u privremenoj COVID bolnici. U Požegi je hospitalizovano 65 lica, Priboju 40, u Prijepolju 35, u Novoj Varoši 24, a u Bajinoj Bašti je 6 COVID pacijenata. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminuo je jedan pacijent. Borbu sa koronom izgubio je 68-godišnji Čačanin. U COVID paviljonima Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 134 pacijenta. U protekla 24 sata primljeno je 12 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a 13 ih je otpušteno na kućno lečenje. U respiratornom centru leči se 16 bolesnika, od kojih je 6 priključeno na respirator. U prijemno-trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče su evidentirana 134 pregleda, od čega je 83 prva, saopšteno je nakon sednice radnog tima za praćenje širenja koronavirusa. Posle 5 nedelja situacija se konačno popravlja na bolje i brojke novozaraženih i hospitalizovanih konačno su značajno niže u odnosu na prethodni period. Došli smo u malo povoljniju situaciju, izjavio rukovodilac radnog tima za praćenje širenja epidemije dr. Mihajlo Luković. Posle 5 nedelja mrcvarenja, gde su brojke bile takve da su bile nešto blaže nego što je bilo u periodu kad je bio najveći broj, ali te brojke koje nisu 5 nedelja padale kako smo mi želeli, nego su se žilavo održavali na nekoj visini koja nije ni malo prijatna i koja nas je stalno iscrpljivala i iznurivala, konačno su počele da dolaze u neko malo po nas bolje stanje. Juče su u Domu zdravlja obavljena 64 prva pregleda, što je, kako je naveo Luković, veliko poboljšanje u odnosu na 150 pa i 200 dnevnih pregleda, kojih je bilo u prethodnih nekoliko nedelja. Za 7 dana sa 147 doći na 64 nešto govori. Naravno, brojke u bolnici još su uvek visoke i bolnica negde 7 do 10 dana uvek kasni za zbivanjem u odnosu na dom zdravlja, ali očekujemo da će i te brojke tamo da počnu da padaju. Znači, sve ovo što se događalo nas je maksimalno iscrpelo. Kadrovi su preopterećeni bili dosta dugo, iscrpljenost i zamor je karakteristika koja je možda najdominantnija u kompletnom ovom periodu. Iscrpljenost i zamor kako kadrova koji se bave zbrinjavanjem obolelih, tako i ljudi koji su više došli u situaciju da sve više ispoljavaju određene probleme koji su vezani za strah, koji su vezani za dugotrajne tenzije, tako da nam u poslednje vreme dolazi sve veći broj pacijenata koji su psihotraumatizovani i treba će malo vremena da se to duhovno zdravlje stanovništva podigne na jedan viši nivo. Dr. Luković je istakao da raduje činjenica da imunizacija ima poželjan tok. Prema njegovim rečima, situacija u Ivanjici se popravlja, ali Gornji Milanovac ima opterećene kapacitete i moguće da će određeni broj pacijenata biti prebačen u Čačansku bolnicu. Tu smo da jesmo, zajedno smo, izgleda mi, u situaciji da ćemo proći još jedan talas epidemije. Ono što raduje to je da imunizacija ima jedan određeni tok koji je poželjan, znači došli smo u situaciju da smo za 5.000 podigli primo vakcinaciju, pa smo negde na 50.000, da će uskoro biti i drugih doza dato toliko,
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku, dr. Aksentije Tošić, ocenio je da epidemija COVID-a poprima silazni tok i da se veliki broj ljudi vakciniše i trećom dozom. Do sada je vakcinisano oko 49.000 sugrađana prvom i drugom dozom. Što se tiče vakcinacije protiv COVID-a, ona i dalje teče onako kako već, da tako kažemo, teče oko 49.000, znači uskoro ćemo imati u neko skorije vreme oko 50.000 vakcinisanih naših sugrađana, da kažem, prvom i drugom dozom. Ono što je interesantno to je da strahovitom brzinom ide i vakcinacija trećom dozom. Ogroman broj naših sugrađana kombinuje ili nastavlja sa istom vakcinom. Oni koji su se vakcinisali sa dve vakcine očigledno žele jednu potpunu zaštitu, jedan potpunu neku, da tako kažemo, uslovno rečeno, sigurnost i ogroman broj njih, već oko 20.000, a kažem, taj broj se menja iz dana u dan jer se veliki broj ljudi vakciniše trećom dozom. Bukvalno možemo da očekujemo da ćemo u nekom narednom periodu da li će to biti za mesec dana ili tako dalje, imati jako visok broj osoba koje su vakcinisane i trećom dozom. Treća doza, kao što znate, znači da onaj imunitet koji je nastao vakcinacijom ove prve dve doze, a proteklo je više od nekih 4, 5, 6 meseci, da ga potpomogne, odnosno da ga podigne ponovo na jednu visoku razinu, jer, kao što znate, idemo u zimski period, idemo u period kad će postojati veća mogućnost zaražavanja svim respiratornim virusima, a naročito virusima COVID-a i gripa.